مبني بين الطلاب الصف الأول الثانوي، جابت كتاب ميرسي فرنساوي أولى ثانوي ترم أول 2026. الوحدة الثانية الدرس الأول البرودكسيون إكريت اللي هو الكتابة، اللي هو سواء الأزهر الجمل الترتيب والإيميل والموضوعات للعام. ريميتي لي مو دي فراز دو لوردر، بيقول لك هنا خصب طلاب الأزهر رتب الكلمات لتكوين جمل. سي سون دي تروس كولوري، سي سون دي تروس كولوري، إنها مقلمات ملونة. Qu'est-ce que tu as dans le sac? Qu'est-ce que tu as dans le sac? ماذا تملك في الحقيبة؟ Il a un tube de colle. Il a un tube de colle. Tube de colle اللي هو اللزق، لصق. سارة a une gomme orange. سارة تمتلك ممحى استيكة يعني برتقالية. Il a un crayon de couleur. Il a هو يمتلك un crayon de couleur. قلم رصاص ألوان. La règle de Zoé est orange. مسطرة زوي برتقالية. La règle de Zoé est orange. Le feutre c'est quoi? القلم الماركر ما هو؟ Le feutre c'est quoi? في هنا بقى الإيميل. Répondez à ce mail par deux phrases correctes. Bonjour. طبعا bonjour. Quel objet tu as dans le sac? إيه الأشياء ما الأشياء التي تملكها في الحقيبة؟ J'ai des livres dans le sac. J'ai des livres dans le sac. Quelle est sa taille؟ يعني مقاسها طويلة صغيرة قصيرة. Il est grand. طبعا الصك دي مذكر فحطيت مكانها il est grand. شاو. الموضوع الثاني الإيميل الثاني répondez à ce mail par deux phrases complètes. أجب على أو correct. أجب على الإيميل بجملتين صحيحتين. salut. Quel kit tu as dans le sac؟ ما هي العدة اللي أنت تملكها في الشنطة؟ kit يعني عدة بتنطق التي. J'ai des ciseaux et un type de colle. J'ai ciseaux et un type de colle. type de colle اللي هو اللصق. Combien de cahiers tu as؟ كم عدد الكراسات التي تملكها؟ J'ai 4 cahiers. J'ai des ciseaux et un type de colle. J'ai 4 cahiers à plus. Traiter ces sujets de 15 à 20 mots. اكتب في هذه الموضوعات من 15 ل 20 كلمة. utiliser les mots. استخدم الكلمات أو les mots donnés أو العناصر المعطاة. Décris ton sac à dos. اوصف حقيبتك. taille وفورنيتير سكولير. taille مقاسها طويلة صغيرة أو كبيرة أو صغيرة. فورنيتير سكولير أدوات المدرسة. Mon sac à dos est grand. Mon sac à dos est grand. حقيبتي كبيرة. Il y a des livres كتب دي كاييه كراسات dans mon sac في الشنطة في الحقيبة. يبقى mon sac à dos est grand. Il y a des livres et des cahiers dans le sac أو mon sac. Il y a aussi une trousse et un kit dans mon sac à dos. يوجد أيضا مقلمة وعدة dans mon sac à dos في الحقيبة. Décris ta chambre. اوصف حجرتك. objet الأشياء ودescription الوصف. Ma chambre est grande. حجرتي كبيرة. Ma chambre est grande. حجرتي كبيرة. Il y a un lit. يوجد سرير dans ma chambre في حجرتي. Il y a un lit. يوجد سرير dans ma chambre في حجرتي. Il y a aussi un bureau. يوجد بيرو مكتب et une chaise وكرسي. Il y a aussi un bureau مكتب et une chaise وكرسي. J'ai un ordinateur dans ma chambre. J'ai un ordinateur. أملك كمبيوتر dans ma chambre في حجرتي. شكرا.